Nalazimo se u osnovnoj školi Dragiša Luković-Španac u Kragujevcu na sastanku novinarske sekcije. Sa nama su nastavnici koji predaju novinarsku sekciju i đaci reporteri. Želimo da se zahvalimo predsjedniku Saveza za školski sport Željku Tanaskoviću i gospođi Sanji Ugren, što su nam dali ovu predivnu opremu. Sada ćemo vidjeti kakve utiske nose nastavnici o novinarskoj sekciji. Mi nastavnici i mentori ovog projekta smo prezadovoljni entuzijazmom koji su učenici pokazali u ovom projektu i sa koliko su truda učestvovali svim akcijama koje su sprovedene u školi i van školi. Nadamo se da će tako nastaviti i nadalje da rade na ovom projektu. Drago nam je što su učenici motivisani da rade kao đaci reporteri, da izveštavaju o važnim događajima u školi, a to se odražava i na njihove ocene, sve su petice. Hvala. A vidjet ćemo kakve utiske nose i učenici koji su već duže vreme u novinarskoj sekciji. Utisak je vrlo dobar, zato što mi intervjušemo školska dešavanja i dešavanja godine. Pošto su veoma dobri i smatram da je ova sekcija jako zanimljiva No, ove godine mnogo učenika se prijavilo i želelo da se pridruži novinarskoj sekciji. Jedna od njih je Anđela. Anđela, zašto si se prijavila? Pa najviše zbog pisanja. Volim da pišem, provodim sve svoje slobodno vreme sa drugarima. Hvala svima. Za školski sport Srbije, Matija Lazarević.